يعني الهدف السادس احنا بنبارك له على الهدف السادس لعبد الله. Il s'est félicité sixième but. Le sixième but que tu viens de marquer, il te félicite quoi. Oui, c'est vrai que bon, je suis un attaquant. Hein. Je suis arrivé à Masri, c'est pour marquer le but. C'est tout ce qu'on me demande. بيقول ان طبعا هو مهاجم، يعني هو هدفه في النادي المصري عشان يسجل اجوان. بنتكلم بقى عن المباراه ورايه ايه في اداء النادي المصري. Comment tu vois les performances du club Masri? Ouais, c'est vrai, on est une bonne équipe, tout le monde le dit. Mais il faut que tout le monde, tous les joueurs plutôt, se mettent ensemble, pensent la même chose. Parce que c'est une équipe, c'est un groupe. On a bien commencé le championnat. C'est vrai qu'on traverse une phase très difficile. Mais il faut s'accrocher, il faut bosser aux entraînements. Puis je pense que tout est possible dans ce championnat. اوكي. بيقول ان هم بدل دوري كويس، يعني في منتخب كويس، يعني هم النادي كويس، وان النادي اساسا لازم فريق متكون، يعني لازم كلهم يكون له هدف واحد، ان يمشي على هدف ده كلهم، يعني يكون روح واحد عشان يكسب كل الماتشات. ان ايامات الجاي ده صعب شويه عليهم، بس هم يحاول بهدف واحد ينجحوا ان شاء الله. شكرا. انت عربي بقى يا الياس. شو حلو الياس حبيبي. نتكلم بقى عن اسباب هبوط النادي المصري. قدم مباريات وعروض طيبه انا اشاد بها الجميع، ولكن بقى له فتره كده او مباراه سموحه، مباراه اليوم المقاولين، الاداء قل. ايه الاسباب؟ Il dit il veut connaître la cause des performances de l'autre, la domination performance des clubs Masri. Au début de ce championnat, vous avez fait une bonne performance, vous partez très bien. Et puis, contre le match Soumoha et aujourd'hui, bon, Masri, comme les gens le connaissent, c'est pas Masri quoi. C'est-à-dire, c'est un peu moins quoi. Ouais, bon, vraiment, c'est vrai ce qu'il dit, mais ça dépend de la fatigue quoi. Et puis, il faut reconnaître aussi, bon, souvent, tous les matchs n'est pas les mêmes quoi. Yeah. Tu vas jouer. بيقول ان كله ماتشات مش زي بعض، يعني احيانا بيتوقع على تعب، يعني نفسيا هم بيكونوا تعبانين نفسيا، هو كله ماتشات مش زي بعض، يعني ماتش بيختلف عن ماتش، يعني هتلاقي في ماتش صعب وماتش تاني